Dobar dan, prijatelji. Sada smo u seriji snimaka Novi život sa dr. Lightmanom. Htjeli smo da pričamo sa vama malo o koroni, ali malo i o novcu. Ne samo o novcu, već i o kulturi u kojoj živimo. Postoji mnogo ljudi koji tokom ovog vremena korone, koji to posmatraju kao da korona dolazi da nas nauči neku lekciju, da smo pretjerali, eksploatišemo prirodu, previše smo pohlepni, putujemo u inostranstvo previše, kupujemo previše, sve radimo previše, to je kao da smo prešli granicu i priroda nam sada daje neki signal u formi korone. Ja bih vas sad pitao ne filozofski, ne kao neki lipi stariji ljudi. Evo, u mom slučaju, ja volim lipo da jedem, volim da se zabavljam, volim da putujem, ništa nisam ukrao. Izvadim svoju kreditnu karticu, teško i naporno radim da bih zaradio i volim da radim stvari. I evo, na primjer, volim skupe restorane. Šta je problem sa tim? Ne razumijem. Evo, šta je problem? Nisam ni od koga ukrao, nisam ni od koga uzeo. Naporno radim, imam novca. Zašto ne bih uživao? Zar ne živimo da bi uživali? Pa evo recimo da ja imam oca i moj otac je direktor nekog velikog carstva ekonomskog, evo recimo kompjuteri ili izgradnja, milijarde investicije i sve to, a ja volim da jedem u fancy restoranima ili da radim neke male stvari. Moj otac od mene hoće da dođemo u stanje u kojem ću moći da ga zamijenim iz ljubavi. I šta on radi? Kako će me on obavezati, natjerati da investira malo više u učenje, u to da preuzima malo više odgovornosti i da donosi malo bolje odluke i šta bi on uradio? Pitanje, pa evo kada pogledam tu situaciju, to je problem jer ako dijete ne stavite pred izazov, ako mu date sve unaprijed, ne uči, ne razvija se, ne gradi sebe, da bude mogućnosti da samo dođe do dobrih stvari u životu. Evo vraćam se na moje pitanje, pa šta onda da radim? Ne znam je li ovo dobar primjer za ovu situaciju, jer Rav kaže da. Otac hoće da dijete odraste, ali dijete kaže šta je loše? Šta je loše u tome? Ja se zabavljam, prijatelji. Ne, nisam to rekao. Ja kažem, ja radim naporno i mogu da priuštim stvari u kojima uživam. Ne razumijem taj koncept. Ti radiš previše, jedeš previše, kupuješ previše. Rav, nije mi stalo šta ljudi kažu ili šta ljudi ne kažu. Postoji određeni program, plan iznad mene, plan mog oca i u skladu sa tim programom ja treba da odrastem, a ja ne bih da odrastam tako. Ja radim, ja ne kradem, jesam li ja dobar građanin? Da, ja sam dobar građanin. Ja uživam u životu, putujem u inostranstvo sa svojom porodicom, sa svojom djecom, idem u Disneyland, idem u restorane. Šta je tu loše? Prijatelje, da. Upravo, to je moje pitanje. Rav kaže, pa uzeo si mi riječ iz usta. Ispostavlja se da to nije dovoljno. To nije u skladu sa mojim umom. To ne funkcioniše sa mojim umom. Prijatelji, u skladu sa mojim intelektom, scenarij bi trebalo da bude potpuno drugačiji. Zato je pitan šta se ovdje dešava, Rav? Ovdje se dešava to da treba da prepoznamo drugačiji plan. Koji je to drugačiji plan? Rav, drugačiji plan je da u prirodi imamo problem sa ovim planom. Postoji viši plan, program u skladu sa kojim mi treba da odrastemo, gdje treba da postignemo određene više stepene u percepciji naše realnosti, u našem ponašanju, a mi to nećemo da prepoznamo. Mi nećemo čak ni da razumijemo kuda idemo. Prijatelji, taj rast o kom govorite, to naprednije stanje, to razvijenije stanje, mudrije stanje, zar tamo osoba ne uživa u svom životu? Rav kaže da, ali osoba to sada ne razumije. Ne, pitanje je što je problem? Osoba voli lipo da jede, ima novac da ide u dobre restorane. Šta je problem sa tim? Rav, to nije problem. To je samo što za sada osoba ne napreduje u skladu sa višim planom koji je za osobu pripremljen.
prijatelj, razumio sam. Dakle, dok smo mi zauzeti svom tom zabavom i uživanjem koji radimo i putujemo u inostranstvo i minjamo kuće i auta i restorani i sve to, to je dobro, uživamo. Nemamo problem sa tim, ali dok smo zauzeti samo u tome, ne napredujemo ka nekom višem mjestu. Rav kaže, istina, tačno. Prijatelj, dobro, to više mjesto, naprednije mjesto, jer vi tu govorite sada o razvoju naše svijesti, razumijevanju života, Rav dode emocionalno i intelektualno, prijatelj. Na tom naprednijem mjestu gdje će osoba biti razvijenija, emocionalno i intelektualno, kakav će biti odnos prema tim užicima u životu? Rav, što god bude, bit će, to nije važno, osoba nikome ne šteti. Također, tako rečeno i danas. Ali problem je da problem je u tome što osoba nije adaptirana sa višim planom koji za osobu postoji. Sudija koji se nalazi u prirodi sada predstavlja novi plan, napredniji program koji ti moraš zaista početi da implementiraš, da realizuješ, prijatelj. Ako priroda ima viši plan, koji je stav ljudi prema novcu, recimo? Jer kad govorimo o novcu, neki ljudi kad razmišljaju o novcu kao da je to neka ružna stvar, novac. Novac je sredstvo, šta je novac? Ja sam radio naporno, zaradio sam i sada mogu da platim ono što hoću. Sve je lijepo, u mojim očima je to najljepša i logična stvar. Nisam nikome na teret, ne uzimam milosrđe i ako sam radio naporno, uživam u životu. Koji je stav u tom naprednom stanju prema toj čitavoj stvari koja se naziva novac? Rav, novac dolazi od riječi pokrivanje, kisui, gdje osoba može novcem pokriti u značenju svojim radom, svojim trudom, osoba može pokriti, cover, sve različite stvari koje su joj potrebne, osoba se trudi, ulaže napor svojim umom, svojim osjećajem, svojim trudom, svojim naporom i time pokriva svoje potrebe. Dakle, tu nema ničega lošeg. Naprotiv, to nije ružno. Ako ima novac, može biti ponosan na to. To je pitao prijatelj, Rav kaže, da, upravo sam to i rekao. Problem nije u tome. Problem je što mi trčimo za novcem i to jedino za novcem i on za nas postaje kao određeni idol, bog, pred kojim se klanjamo i hoćemo jedino to. I mi ga stavljamo u banke i u razne obveznice i u razne investicije. Što više možemo da ga sakupljamo i tu nema granica, nema limita. I dolazimo u stanje u kom uistinu mi nemamo koristi od toga. I to je glavna stvar. Ne radi se o tome da li imamo koristi ili ne. Vidimo da dobijamo sve razne udare, ali činjenica da se mi nalazimo u tome, u toj trci za novcem i časti, mi smo u tome smo u kontradiktornosti u skladu sa planom prirode. Prijatelji, zašto trčimo za novcem toliko? Zašto od novca pravimo Boga? Zato što na taj način ograničavaš sebe u tom okviru. Nama je rečeno da je novac Bog, tako su nam rekli. I dakle, vi ste načinili od novca najveću stvar, najvažniju stvar, napravili ste od novca vašeg Boga i pred njim se klanjate, prijatelji. Je li to greška? Rav, ali time ste gotovi, time ste završili. Vi jedete u sve te restorane i idete vani i uživate na svim raznim mjestima u kojima uživate. Vidite, to je vaš život, ali na taj način vi kradete od sebe i od vaše djece, pošto to nije ono o čemu se radi u životu. Plan prirode koji je za vas je drugačiji. Plan prirode je drugačiji. Koji je to plan prirode u odnosu na mene? Pitanje. Rav odgovara da se napravi Bog od vas, a ne od novca. To je prelipa rečenica. Šta to znači? Rav, da vi počinjete da razvijate u sebi samima kvalitete koji su takvi da su oni uistinu
možete reći božanski kvaliteti, godly qualities, kako biste se vi odnosili prema cijelom svijetu kao da je vaš. I možete ga upravljati, možete njime upravljati u pravcu dobra. Tako da svi ljudi svijetu koji se nalaze u vama, nalaze se u vašem kraljevstvu, u vašoj državi, a vi ste gazda i vi ih možete dovesti do najboljeg mogućeg stanja, pošto su oni svi zajedno tvoji građani, vaši građani. Prijatelju, od čega to zavisi? Rav, to zavisi od vaše svijesti o planu prirode i to je tačno ono što priroda hoće. Prijatelje, ja bih onda bio kao neki gazda kog svi slušaju. Rav kaže, cijeli svijet je tvoj, prijatelj, cijeli svijet je moj, dakle ja imam novac da ugostim svakog i da brinem o svakom. Rav nadovezuje, kaže, na neograničen način. Nije to da ti imaš samo neki restorančić, neki francuski restoran, neko fancy mjesto na koje voliš da ideš. Ne samo to. Prijatelj, imam pitanje o kulturi konzumerizma. Mi smo obično bi rekli da je čovjek nekad bio lovac, pa je razvio agrikulturu, potom se razvio, ljudsko društvo se razvilo i adaptirali smo se i danas smo došli u posljednjih 100 godina, došli smo do toga da čovjek, homo sapiens, je postao konzument, osoba koja živi od toga što kupuje i uživa u tome. I tako dobija svoje dobra, dolazi do svojih dobara. Dakle, kada bih ja sad to posmatrao tu akciju i mnogi ljude kada kupuju i kada nešto kupuju i to nas čini sretnim. Ne osjećaš se dobro, pođi do shopping centra, kupi sebi košulju, majicu, kupi poklon svojoj vjerenici, kupi nekom poklon. Nema čovjeka koji ne voli poklon. Kupi nešto, pokloni nešto, kupiš, vratiš se kući i raspoložio si se. To znači da ta kultura kupovine nečega i da zbog toga osjećamo satisfakciju, zadovoljstvo, u tome nalazimo zadovoljstvo. Ima li tu nešto loše? Kaže Rav, ne, suprotno je tome. Zašto? Nasuprot tome, zašto? Iako onaj koji mrzi poklon neće živjeti, tako piše u Tori. Prijatelj kaže, evo sada opet kažemo, kogod je neraspoložen, idi kupi, osjećat ćeš se bolje. Rav kaže da, prijatelj pa kaže, vidim da tako zaista funkcioniše, zato stoje stvari. Rav kaže, zato što naš ego uživa u tome da prima poklone. U tom poklonu, u tom daru postoji neki znak da sam ja poštovan, da sam ja voljen, znak da me se sjećaju. To je jedna stvar. A druga stvar je ta da u tom daru ja također mogu uživati, iako je zaista teško zamisliti poklon u kom ti uživaš. Obično su to neke tako glupave stvari, neki nonsens, kao u prodavnici poklona, tamo nema nikakvog smisla, prijatelji. Kada posmatramo osoba ide, kupi nešto sebi i osjeća se dobro. Evo, vi ste nešto kupili, osjećat ćete se dobro. Kakav je to mehanizam gdje sam ja nešto kupio i ja se osjećam dobro? Zašto kad ja nešto kupim, ja se osjećam dobro, imam dobro raspoloženje? Zašto je to tako? Rav, pa dobro, možda bi se osjećao čak i bolje ako bi se raspravljao sa kupcem i kupio pola cijene. Prijatelj, sigurno bi se osjećao bolje, nema sumnje, u tome smo mi Izraelci spretni. Pa zašto to tako funkcioniše? Zašto kupovina nečega čini da se mi osjećamo dobro? Rav kaže, to ispunjava tvoj ego. Kako mislite ispunjava moj ego, Rav? Moja želja za nečim, da kupim nešto, da steknem nešto, da primim, da to približim sebi čak, to je želja koja je egotistična. I kada je ja ispunim, ja uživam. Ali, sve ukupno ona djeluje samo kratki vremenski period, prijatelj. Zašto samo kratki vremenski period? Evo to da vas pitam. Rav, zato što je naš ego promjenjiv. On je kao taksimetar. Točak se samo okreće. I kada sam nešto kupio, čak prošli tren ili prije 10 minuta, svaki minut koji prođe,
tokom svakog minuta koji prođe ja sam već manje time zadovoljan i onda kupujem nešto drugo, još nešto, kupujem nešto novo. Prijatelja, šta da radim u tom slučaju? U tom slučaju idem na posao i opet se mučim i radim i takav je naš život. Radim, kupujem. Prijatelj, vidio sam nešto u učenju. Je li tu postoji neka greška? To je beskraj. Rav kaže, ne postoji nikakva svrha koja može zaustaviti. Na kraju ja se zaustavim i kažem, lijepo, dovoljno, zadovoljan sam. Ne, ja to ne mogu uraditi. Ne mogu reći, stop, sad sam zadovoljan. Ne mogu reći, evo, stanuću za tren, stop za trenutak, prijatelj. Zašto ne mogu stati i reći, to je to? Rav, zato što naš ego konstantno raste. On konstantno raste, non stop. On se konstantno okreće, taj taksimetar se stalno okreće. To je kao taj motor koji se stalno vrti. I zato ja se konstantno distanciram, udaljavam od stanja koje sam imao i opet se osjećam praznim. Prijatelj, može li biti da se ta brzina povećava? U značenju to je sigurno tako. U značenju da se to vrijeme između kupovine i užitka postaje sve manje i manje svakog sljedećeg trena. Svaki sljedeći tren je pola od prethodnog trenutka. Da li razumiješ? Da ako mi je nekad trebalo da izađem jednom godišnje da odem na odmor na nedelju dana, sada mi je potrebno da idem mjesec ljeti i mjesec zimi i čak ni to mi nije dovoljno. Prijatelj, zašto je to tako? Zaista su pravo, ali zašto je to tako? Naš ego raste kako bi nas doveo do veoma uzvišenog cilja, kako bi se ispunili velikom silom, velikim ispunjenjem. A ako mi ne uradimo to, ako ne uradimo tako, ostavljamo ga praznim, a onda opet gledamo dalje od toga, van toga i zato je napisano pojedinac ne može umrijeti, a da pola strasti i žudnje ne bude ispunjeno. Prijatelji, dakle, uvijek idemo kod tome da bude sve manje i manje užitaka, znači trka će biti veća, kupovat ćemo sve više i više, ali dobar osjećaj će biti sve manji i onda u sve kraćim intervalima, koliko da kupimo sve više i onda je to tako, dođemo u taj krug, on se vrti i sve to postaje sve kraće i kraće. Da, možeš vidjeti ljude u životu, oni idu, konzumiraju droge, sve raznorazne takve stvari, jer se ne mogu se ispuniti u običajnim, normalnim zadovoljstvima koje su imali ranije, zato što naš ego raste i zahtjeva sve više i više i to sve u kraćim poglavljima. Prijatelj, ranije ste rekli rečenicu koju sam zapisao i vratio bih se da je malo skrutinizujemo. A rekli ste da taj udar koji nama dolazi, koronavirus, jeste zato što priroda hoće da učini da za nju ne bude novac Bog, već da sama osoba postane Bog. Tako je. Kako je to povezano sa tom trkom gdje se taj krug vrti, postaje sve kraći kao što ste rekli? Kako bi to sve služi, kako bi zaista došli do finalnog krajnjeg očaja, zaista do finalnog, fatalnog očaja gdje ćemo htjeti da sahranimo naš ego i da se premjestimo, da krenemo u drugu formu ispunjenja, u novu koja nije da se primi cijeli svijet, već umjesto toga da se da cijelom svijetu. Prijatelji, šta to znači? Tu postoji psihološka inverzija. To je kao sa mojom djecom. Koliko god im ja više dajem, ja uživam više. Zaista, to je najprecizniji primjer. Dakle, može biti isto tako i ovdje sa nama. Koliko god ja dajem cijelom svijetu, svakom, ja uživam više. Ali na beskrajan način, neograničen način. Prijatelji, dajte mi primjer kako bih razumio. Kako mislite dajem cijelom svijetu? Od djece na ovamo, od djece nadalje, tu odatle vas nisam razumio. Kad imam novca da kupim nešto svoje djeci, tako se činim najbolje, osjećam se najbolje. Rav kaže, zato što si tako napravljen sa strane prirode. Ali u odnosu na druge ljude, prijatelj ga pita, mislite na strance? Rav kaže, da, ti to nemaš baš nasuprot. Šta, jel bi nešto kupio strancu?
Baš ne, zato se i zovu stranci. Što si bolji od njih, to si bolji. Prema djetetu je obratno. Uživaš u svemu tome. Prijatelji, šta mislite da sam manji od djeteta? Recimo da se igraš sa djetetom nečega i ne treba da uspiješ, da zaradiš, da budeš ponosan što si pobjedio. Ne, toga nema. Ti se raduješ kad dijete pobjedi, ali kasnije, evo vidim kakva ti je sad faca. Dakle, sa takvom facom, takvim licem treba da se odnosiš prema drugima, ali da li ja uživam? Nemoj sada da prestaješ da se smiješ, nemoj sada da se smiješ. Evo, već se manje raduješ kada pričamo o strancima. Aha, dakle, tu treba da postoji, zbog toga treba da postoji metod korekcije, kako bi mi osjetili da je cijeli svijet meni mnogo bliži od mog djeteta. Prijatelj, ali on meni nije bliži od mog djeteta, ali ja ti govorim da zaista jeste bliži. Evo, zamisli sebi, pokušaj da zamisliš da ti primiš neku knjigu od nekog nepoznatog, inkognito, neku knjigu, knjižicu od nekog anonimusa koji piše da su svi ljudi u svijetu tebi blizu, čak i da su ti bliži od tvog djeteta, a precizno tvoje dijete u tom smislu gubi važnost u tvojim očima. Da, ono gubi tu važnost. Prijatelj, ali ja ne bih da moje dijete izgubi važnost u mojim očima. Rao kaže, čekaj, polako, ali evo, tek si primio taj notes, takvu knjižicu. I stoga je tebi jasno da ono što si ti mislio, da su svi ljudi u svijetu uistinu neprijatelji, mrski, mrzitelji, haters, sada kažeš ne. Oni su mi najbliži mogući, ne znam kako to još da kažem, zato što nema ništa bliže od djece u ovom našem svijetu, ali ja dobijam takav utisak da su oni meni najbliži, svi oni. I onda ja odjednom u meni vidim takvu tendenciju da ja hoću njima da dajem, da ja hoću da brinem o njima i da konstantno mislim na njih, na sve ljude u svijetu. A ti možeš sada reći kako? Evo, jednostavno tako što se to otkriva. To se otkriva u mojoj želji, u mojoj misli i sada se to otkriva da su oni svi toliko blizu, a da oni čak za to oni ne znaju. Ali ja sada vidim i meni se sada otkriva da tamo daleko u nekom selu, u Vijetnamu, u Japanu, u Južnoj Americi, svako od njih je meni bliži od moje sopstvene djece i to se tako i otkriva, prijatelj, ali to zvuči zastrašujuće. Rao kaže, ne, to nije zastrašujuće. Odjednom ja vidim da se ja nalazim među 8 milijardi ljudi koji su mi blizu, koji zavise od mene i ja zavisim od njih i mi smo svi kao braća, ali istinska braća, ne braća kao, znaš i sam, koja se među sobom nešto svađaju. I onda se ispostavlja da ono što se ovdje dešava jeste revolucija. Prijatelj, kakva je to zapravo revolucija? To emocionalno, zbog načina na koji počinje da se osjećam? Rav kaže, to ti reci meni, da već na ljudskom nivou možemo razumjeti ako ti primaš da je to takav osjećaj koji se u tebi otkriva. Prijatelj, ako postoji toliko mnogo prijatelja, ljudi koji su meni tako blizu, gledajte, moje djece mene vole, ja također volim njih i ja sad mislim da ja to nemam sa drugima, među nama postoji ljubav. To je prirodna ljubav, pošto su oni rođeni, rastu i ja vidim kako rastu i posmatram ih i pogledam kako se razvijaju i ja ih volim sve više i više. Imamo takav odnos koji je najbliži u svijetu. Ra kaže, ja te razumijem. I sada ovdje što se otkriva, to je da svi ti ljudi u svijetu su tebi čak i bliži, a tvoja djeca, oni stoje malo po strani, oni te malo na to kao podsjećaju.
Prijatelj, nisam razumio. Koji je problem sa djecom? Zato što ja ne bi da oni stoje po strani. Rav, ali u skladu sa tvojim emocijama ti osjećaš da su oni izgubili malo važnosti u odnosu na sve druge ljude u svijetu. Sa svojim djecom ti razumiješ da imaš povezanost, konekciju, imaš tjelesnu povezanost. Prijatelj kaže, mislite na prirodnu? Rav kaže, da, eto, imaš prirodnu povezanost. A sa svim ostalim ljudima u svijetu imaš duhovnu konekciju, spiritual connection, jer su svi ostali ljudi dio tvoje duše, tvoje vječne duše, eternal soul. A tvoja djeca ne, oni su sve u svemu povezani sa tobom na prirodan način, od rođenja. Prijatelj kaže, dobro, razumio sam. Evo sada da završimo. Počeli smo da govorimo o novcu i šta je pogrešno sa novcem. Rekli smo da nije ništa pogrešno sa novcem, već ta činjenica da ljudi konstantno jure da rade, kupuju. To se stalno smanjuje, manje su zadovoljni, sve su manje zadovoljni i to nezadovoljstvo je učinilo da pretvorimo novca u Bog i sada je došla ta korona da napredujemo kako bi napredovali ka stanju, kako bi osoba sama postala Bog. Kako je to povezano sa činjenicom da odjednom treba da osjećamo ljubav prema svim ljudima u svijetu, Rav. Osjećamo da su svi oni dio moje duše i ako sve to sakupimo zajedno, u konekciji sa njima, u vezi sa njima, primamo osjećaj koji se širi kroz cijelu prirodu, širom svijeta i to sve služi za njega. Prijatelj, je li taj osjećaj ispunjava osobu, osjeća satisfakciju, zadovoljstvo više od šopinga? Rav se smiješka, kaže ha, nema većeg i boljeg osjećaja od vječnog osjećaja u kom otkrivaš da su svi ljudi u svijetu dio tvoje duše i opšte sile koja boravi između vas. Ti to osjećaš kao višu silu. Prijatelj, u takvom stanju, posljednje pitanje, isteklo nam je vrijeme. Kakav je odnos osobe prema novcu? Rav, odnos osobe prema novcu. Ako je novac potreban, osoba ga koristi. Ako nije potreban, osoba ga ne koristi. Osoba ne treba da nadilazi ovdje nešto. Osoba ne treba to da koristi kako bi bila ponosna u odnosu na ostale, odnosu na druge ili nešto slično. Ako može dati novac drugima, daje. Osobi samo i ništa nije potrebno. Osobi je samo potrebno da svi drugi budu dobro. Prijatelji, to je esencija potrebe unutar mene, unutar moje glave, da bude dobro svima. Rav kaže da, zar to nije dovoljno, što bi rekli u Crnoj Gori, malo li je. Prijatelji, zar to nije stvar da nas korona vuče da se promijenimo ka tome da bude dobro svima? Rav kaže da, i ako uradimo to, doći ćemo u stanje u kojem ćemo osjetiti cijelu realnost na takav način da ćemo osjetiti sebe u vječnom postojanju, eternal existence, u perfekciji, u savršenstvu, u beskrajnoj percepciji. Prijatelju u značenju tranzicije ide od toga gdje trčim za novcem ka stanju gdje osoba vidi mnogo šire, da bude dobro svakom, da bude dobro svima. Rav kaže da i nadodaje, ali svi ostali su također ja, to je sve moje. Prijatelj, zato što otkrivam da su oni svi moji, oni su meni blizu. Rav kaže da. Rav Lightman, puno vam hvala što ste bili sa nama. New Life, novi život, učimo da živimo dobro. Puno hvala, srećno.